Latang yang Menteri Rangbahduh Barim jongkar India Manmohan Singh dakarukam buram kabapura jongkar jela hadin bakinong yalam bat kibahing kila ai buram khadu yau. Kami diap jong Menteri Rangbahduh Barim jongkar India Manmohan Singh kalapoi jaka Thang beriu haning gampat khan hadeli. Nak benta kajing lainnya bakadu akasing sejanya ka arfu pratarik unopra mentah kasngi. Kajingkit ya kami diap jong Dr. Singh kalapoi jaka Thang beriu hakapor kumbakar uai citeng menstem. Suaya kane kajing lek khadu jong Singh kalasdang nak jaka trikam AICC step sensajan hadin bakinong yalam jongga kongres kila ai buram yau nong yalam ubala klatno katega kali kabala pen internet daki sentiu kabala kid ya kami diap jong Singh kalami nak jaka trikam jongga kongres ha kajing yai pajba apling kajing sawaman Manmohan Singh amarahi kinong tre bat kinong yalam jongga kongres ki babun bah rengkat daki spangut kinong kersian yau Dr. Singh kila yai rengkat ha kajing pertatungin yarap Uhek Barim jongga kongres ubadai runong yalam nakal yang persya alok sabha urahul kanthi ulas cendran lang hakani kecing yai precision harengkat kibahing bahasam jong Dr. Singh. भाई अभी जब थोड़ा लेवल में आएगा फिर चलवाएंगे साथ साथ अब 2 बजे तक ऐसे रहेगा। पीछे आ रहा है क्या पीएम प्रेसिडेंट? अभी नहीं